angel oda Maria kwa katnanyati. Ina kam nge siksi na puana Elizabeth awak hengkati. Ngoro angel Gabriel kumtu Adama kwa awa katitina. Kaya daga Nazareth hadi. Gabriel o apaga fangkihna ama fangkoda saka mwe kiyanka aina kuangkati. Nengkaki apaga ape kutangwati ama afangkoi umana nangkama. Kaya daga Joseph odi. Joseph onga David o yakoy padati. Ina apaga ama afangkoda saka mwe kiyanka daga Maria iti. Ina angela fangko nwepa ita kutuma awati. Ngoto ntina mari niya ina naonga ntita kapme. Aonga apaga habab metang waki ntika plesi makayati. Aneng kaki Maria angel oi hingon wana inga iya kiyangkati. Aoi akwama. Ina angel o kwa hutani. Inga kunu hava na meta takamtnama. Kwa awa kananga pia nandata katotan. Ina angel o aida kutuma Maria. Ndi iya miyahi. Mapiyama. Ndika ngot o ya feunda mari kamengati. Ina kadahi. Ndika ime ma awa nei. Ina ime akoka fangkoi natau. Inanti kaya daga daudna jisesiva. Aonga daga na afangoti. Ina aoinya dauduna ngwati. Ngoto tawada haasom ngoye ime koka toya. Ina na angoto aoi kawo David oye kindo mangwa ipianga manawuya nangkati. Ina kunumingkina aonga Jacob oye kuipata. Eina kinga menangkati. Ina aoye kindo manga ipaka mheya nangkati. Maria angel oi takutuma. Akati nga adida niyangka ina temo nangkati. Mapiyama ninga hna maafangkota fisaka moe akiati. Ina angel o Maria kwa takutuma. Hikwapa mafi ntina panangkati. Ina ngot otawata haasom nga oye yang nga di item ka kaya nangkati. Hanengka ma di nime ma fi natavanti. Aoi daudu nangwati ngot oye ime kokatoya. Ina Maria itakutuma hinguangkan ninge nao ya wamnga maa avangkan kapmenga. Anga kiha atemava ninda ndikatinga pa. Hautani ina angela inu atemakuma. Ina mapa aunga Maria itu wafa nawyava ko awa hipka wangka fangauna kuangkati. Ko awa fadi chutiao hetangka ma kuangkati. Ina Sekaraya ya angayam na uya. Ina Elizabeth au takutuma awati. Ina takademanma Elizabeth Maria ya awa kana utana kata nuyangkanga. Ime awam ngenwengkanga hauka kahenangkati. Ina hikwapa pma Elizabeth au mangko kapmengkati. Ina Elizabeth o yanga kata kadema. Plesinen tidak kapme apaka ava hap metang wakaim. Ina plesina ime nda wam ngakwenka aota kapme. Ina Maria dakadi ngkam tinga nao yataka na makawiabi. Ina ngka hikwapa ngoto ina sea tawad aki ni impan yanangkati. Mapiyama aongan ni hingo kangkanangkati. Ninga oya wamnga apaga oka kwayim medani. Ina kadai anwanta ina tuina yamta ama okana matandudati. Ni ngoto ya blessina kamengkakana. Mapiyama ama yanga ngka napmenka aonga nime hava koyanga. Nina niyata ina aoyata kanga mati. Ina Maria nya Elizabeth wa angau kamnya ifaufarin anak mengia ina anta kaya angam nakuma. Anwa Jesus Christ ina kuhata katemani. Maria aoya kanai ape kutangwati. Joseph oy umana nangkama.
haniyangka abyau na mamangka kiyainyati hingo kuanamanga hikwapa pema wamngan niyangka unda Maria awahean hanengka kai aiya kokonga Joseph odi aonga hamanangon hengka aonga Maria nya amaya hingo wambangka muyamaka kima yani Joseph o kunu takamtnangkati tainya pengkam dan wi atemna aoni me am akunum tnatana kadahi nao ye angel afangkon wepa wataun tatakutema Joseph o David o ye ime akokato ndikanga iya mi nta baga Maria hama mabiama ai ime awa akhenga hikwa pap maunta kame ati ina inga ime akoka fangkoi natabanang kati inantika kaya daga daut na Jesus mabiama aonga kaya amai kuya fana-fanaunda anta namianang kati nimeo kana matanga ya na temana daki na o kwata profeta fangko ya mangaunda utani kwa kadang kati kadahi apaka fangki ama afangkoda saka amwe qiyata kai ime awan he ina ime ko ka fangkoi tabane eti ina aoy ataka tautunang wati Emmanuel oyo naitaka na mata makangkonga takat na ngkoto na itakat me ina Joseph o saka ako na wiyawanga ina aonga na oya angel a taipa kuta pa aon nuwa kaya apaki na mama kapma ina Joseph o nga idanga saka amwe nuwangiya Maria kaya ime hitam kati na tawana ina Joseph o kaya takata kuta ma Jesus